mucii Benson Dwiga na Emmanuel Mutura iturariria Kianjokoma county nini ya Embu North mibango ya kuhurukia mĩĩrĩ ya anake acio erĩ aria omakuire na njira ina kiriga mokore ma maabithaa borithi nwerathie na mbere. Kulingana na mwene giti uria rugamirite mibango ya mathiko Susan Wangai aratwira ati kuvitukira ivengisi cia murimu wa COVID-19 andu wengi matirabota kwiyumiria mecamaniore ya wa muthenya ya kuvariria mathiko. Andu aria mai thiini wa ngari iyo ni magerie gutetheria thirikari tumenye kiria kiarire ciana igiri cia mucii umwe ithaa rimwe. Atongoria giuteti aria marekinyiti mucemanio wa umuthi gucakayana mucii uyu no ni mauriti aria omonire anake acio iri mbere yao gugatungana na ikuu gwitikira gutetheria maabithaa uthuthuria na ndumiriri ya uria maundu mavianaga muthenya-ini ucio. Manyitirwe na Ben na Emmanuel matonyua ngari vamwe na mai andu kenda na ni andu wa guku gwetu. Riu nenda kumwira utonde ni mvurirwe thimu munthi na nerwa kaundu tafadhali andu acio kenda tondu ni marekererwe wavurirwa thimu ni investigator tiga kuthana we Nairobi na we Kianjokoma. Nirenda imagine korwa ni uragirwe kana ndungienda kuona justice igioka kwi aciari yaku. Told within a week anatukirikia mathiko tukorwe tukimenya aitani maikuu wogwevo yaniri uritwe kwi thirikari na atongoria giuteti guthingatirira thitango na matige maabithaa aria makagwatikana na kuragwo kwa anake acio eri aria makwire muthenya wa kiumia mathari ma ivwai maumite wirari wa utaniri Kianjokoma ni mocero makinya ma watho niguo kivote kionekane mucii uyu. Atongoria etu a Embu aria maina kuria iguru undu ni matutethie nundu kunwa mvote kuringaringa. Takubali watoto wetu tena hata kama ni wabaya ama ni wazuri wakufie mikononi ama kwa hatia ya mikononi ambayo ni ya watu wabaya ama namna gani. We want to revoke this as much as possible. Kulingana na uthuthuria uria umanite na ripoti ya kuthinja mĩĩrĩ ya anake acio eri ng'ina umwe uronania makwire kumana na kuringwa ciongo na kunangwa mbaru na kindu gituvu. Ritana ria tetia yari ukite mithenya iri vuva munini wa inspector wa borithi Edward Mbugua kwiranira ati uthuthuria ukomenya kiria kiarire Benson na mũrũ wa ng'ina Emmanuel ni ukurika vuva mithenya mugwanja. Dennis Fundi, Kameme TV.